day and welcome to another episode of Ever Talk. I'm Crizonde Beer. En ek is Janine Fourie. Vandag gesels ons met mevrou Salomina Du Plessis, hoof van sport hier by Everstal Laerskool, oor ons opwindende fun run. Welcome Salomina, thank you for joining us today. The fun run is one of our very exciting activities on our calendar every year. Baie dankie, dis 'n voorreg om hier te wees en vir julle meer te vertel van hierdie spesiale gebeurtenis. On Saturday the 15th of March, we have our 5-kilometer fun run and we are proud to say that Realtors is our main sponsor. Hierdie fun run is vir almal, ouma, oupa, mamma, papa, sommer die hele gesin. Weet julle wat, sommige deelnemers bring selfs hulle honde ook saam. My jene Salomina, ek het verlede jaar nogal iemand gesien wat hulle hondjie in so 'n waantjie gestoot het en dit was te kostelik geweest. Vertel ons asseblief bietjie meer oor die roete wat julle beplan het vir die fun run en hoeveel mense julle op hierdie stadium verwag. Die roete is 5 kilometer en ons begin by die skool en ons maak weer by die skool klaar. Dis baie opwindend, want 'n gedeelte van die roete is deur die trimpark. Onthou asseblief jou sportskoene, want daar is soms dorings. Last year we had 1,000 entries and we hope to have more this year. Die inskrywings het gister oopgemaak en ons het alreeds meer as 100 deelnemers. Dis fantasties. Salomina, please tell me, is it possible to do half of the route? Especially for our little ones, they can't do the whole 5 kilometers. Is it then possible for them to do half, or do you prefer everyone to do the 5 kilometers? Enige tyd. Die roete is 2 keer deur die trimpark, maar indien jy moeg raak, dan doen jy net 1 roete deur die trimpark. Dis nou soos ek, nee, iemand wat nou so fiks is op die oomblik. Hoorie Salomina, met soveel mense van verskillende ouderdomme, is daar seker veiligheidsmaatreëls wat in plek moet wees. What safety measures have you put in place along these routes? Definitely, we have teachers on every key point. We have over 30 officials stationed along the route and medical support on standby. Safety is our top priority. What is the registration fee en hoe moet ek inskryf? Inskrywings kan aanlyn gedoen word of op die dag van die fun run. Dit kos slegs R20 om deel te neem. The flyer is also available on our Facebook page. You can use the QR code to register and make your payment on Saturday. Hoe laat moet ek hier wees en hoe laat begin die wedloop? Hoe lank hou dit gewoonlik aan? As jy lus is vir lekker koffie, dan moet jy al 7 uur hier wees, maar ons begin 8 uur en gewoonlik maak ons teen 10 uur klaar. Deelnemers moet onthou om tot die einde te bly, want dan is daar 'n gelukkige trekking en dan moet jy hier wees om jou prys te wen. Salomina, jy praat nou van lekker koffie, so ek neem aan die Ever Eats gaan oop wees en dat ons dalk voor of na die wedloop sommer 'n lekker ontbytjie of ietsie te eet ook kan kry. Verseker sal Ever Eats oop wees. Ek is seker daar gaan lekker breakfast buns wees. Ons almal hou van daai reuk van die lekker bacon wat gebraai word en natuurlik lekker koffie. One last question. What makes this fun run unique compared to others? We have medals for all finishers and exciting lucky draws, and families are encouraged to dress up and there will be a prize for the best dressed family. Baie dankie Salomina, ons sien baie uit na die groot dag en dit gaan sommer vol groot opwinding wees. Yes, thank you Salomina. Jy het my nou ook sommer lus vir draf gemaak. Listeners, don't forget to register for the Everstal Fun Run happening on the 15th of March. Dit was ons Ever Talk vir hierdie week. Tot volgende keer. Totsiens. Goodbye.